Counter attack. Four-4-2 goal Scotland may counter attack. Goal no mai. Equalizer goal kan mutlat mai. 1-1 nita ni. Goal flat lah. Corner pedoni. Saya punya head loot habiau. Wah. Sangat tanan pihak. Lom. Dia. Baran change speed sanga. Match ni nak khel turin under 14 na 442 Football Academy le Kolasib United India. Jersey bar hate hi 442 Football Academy India. Jersey ball dal hate hi Kolasib United Football Academy 10 ni. Tim trong hon rei dia inkhelah tan ani do na inkhelah tu dah hmuhnawm khawpin kan ring ani. Kapten sai jampu le ediete tos ultimate ni. Kolasib United ten game and run. Azran pun luta senatan. Kolom tlat mai. Kolasib United in free kick kan mua. Alirin hayan pe ya. Build up khel hindu thina. 4-4-2 lampang hi ground ball in khel. Defender te hian long ball in chu. Lagin ground ball khel hindu thin ni. Somte ground chu claim na nal deuh hretang khawp me. Kolasib United in ball changa. Tetele. Defender right back. 4-4-2 lamin free kick an mua. Bara perdot mai lawa barnata pet mo. Free pair of hangin game stop lo bunga atau sangan start lang back pass Sena Isra set sang thun tu ba
low block chakop man. Strong. Tazampuya. Rochana naron daluta sangata sang offside dan hamtlat mai. Job here. Job here. Sampai Azra. Bola lolos. Stop there. Offside dong veletat. Saya bulang bol. FOUR4TWO corner beda. Saya pun head shot elok mah. Sana Ezra sang tan run bora. Play road kan, game play road kan, pero kan, game play road. Covering. Saya punya. Ball kick out suaka. Saya bilang ball run sekolah. Sana. Rochana slide chakop mai. FOUR4TWO in ground ball in pedau data. FOUR4TWO throwing. Sena ball and tried. Kalau capture lomio tu na two ball rampe like ha. Sena le bena in zone sang ang be. Dia. Saya pun head stroke ah. Apa ya? Bola try aku nganon flow fulat me. Physio longai lewin thau chu vele thelo. Bena yellow card muklan baya tu ni inkhelah yellow card form sangber. Kolasib United in free kick. Alam mo yan, free nga. Still usay mal-mal baga. Rochana. Apa ya?
Ezra. Ini berin kasih ya. Sini sanga Ezra. Banan. Wah, sangat tanan pihak. Paul, Kolasib United in free kick per Veledone. Hey, lom. Mata bola khal. Bara. Serang si rasang apa ya? Serang wal kotor rumpia, sangan wal kotor rumpia. Rojana, join doni. Rojana randalu da. Portula men lok hoi peg ni kan. Kolasib United kon pedona. Corner 춘점 레도. 아빠야. Counter attack. Popotun gol skor lat mai counter attack. Teten gol bakung lat mai. First half is top zing hal there mai first half top tre ba gol lu tani. Second half tran le don chi ya second half in 4-4-2 le min. Game on start ve thung don ni. Tran ta chi. Popotun corner pedon. Dia. Gol matielo au. Gol khawp mai ko. Dira. Chauh. Benan rong kick le thakop ma. Manata. Adia offside lat.
Apa ya? Apa yang lain tlengin Kolasib United free kick. Apa? Trăng khai tiểu về. Banata. Tran pui travio som te rompea. Edia. Sangan benar pea. Rempuya. Saran mal som tete. Kesampu. Dira. Sang apa tewe corner teu som te tran pui chale maya te anna shet chak shet Manat free kick. Four-that. Anmol thay deliver dengan tim. Zero. Pecu kan motor tu. nem né? Ăn món nè, món thật. Ô còn quý vị. Goal đâu mà equalizer goal kan mutlat mai one ni ta ni
an ball om tlat mai le goal flat lamah inkhelah hmuhnawm hle mai hun ala tama asipur zuak tan pon suta lead na chan salom ali tu tan la thunbel na hun lom bakat tiang chuan in thada lagin khel chun zam zel sala hmuhnawm mang pet teu ve te te chu aron tum dan kha chu tharo khop mai far pos aron tuma Kalau kan full masa hati ini lo appeal bela ila Kolasib United Naupang win 4-4-2 lamin free kick an mua hai goal bul hai Vete. Ahí pero. Oh hey. Mira. Sa straight to him Baran change page sanga ai that okay baru ni
khel hmuhnawm tak a zota hmuhnawm hle mai khel kha under 14 in khel chuan in game pho lo puitling ta hlom hle mai na